lanach pura susun Timmy me Lassie. Timmy me Lassie ra anisi even kolak noon ewe police. Itenena kolak deputy. Nani ren ge even police nom ren wedewe nonowe kolak paneti ir rano mulukun ewe aderap. Repoteki kewe license nupone kewe arramas ra seato war kewe. Mi fen war even arramasengaw soreri woni seni ewe bank o kewe police ra resina totore kutta enam wen mingaw. Ia fen susenir menor ewe bank. Ina pota police nom redean. Pue pinsin enam wen hika seato. Timmy weni wana we basigen. O tiki no we harmonica. Kane tiki ren awan usun angun. Lassie fetan unukun ewe basigen. O lupanir ra fito wanean. Ngira kuna ena police. Iwe Timmy fito ren. O kapongeni. Thank you. You can move on. Hi, mister. Hi, Sonny. What happened? Looking for a man. A bank robber. A bank robber? Lassie Sunny yana korak itan deputy. Eki sarapito rin. Usuna ekin kapongeni. Timmy ureni ewe police. It's no na korak. O ewe wena apsa. It's no way korak. It's a nice dog you have. It's not a bad-looking dog you have either, Sonny. Ewe korak usun ese konnian chia tsingeni Lassie. O Timmy kabese tsingeni ewe police usun. Ewe police apsa. Ina imi diba warawar rena rabas ese kukurer. Nge ikaw pachia tsingeni. Ina pachia tsingeni kebi. Ia fokumirit okay hinapata. Doesn't seem too friendly. He's trained to be wary of strangers. But once he gets to know you better, he's quite sociable. What's his name? Deputy? Timmy panis ika metsokunangang ikoraga ferry. Owewe police gistakir renaneweyat fokuni ispat. Nge saprena nukumat, puerenan muten sire. Iwe urenieweyat, pue korak fokuna totoagang. Ia anisiyewe police ne ferry erangangen. O pungu kewe mi tipis. O tumunu pue puetek fis kinamwe. Lanatek fanson. Nge efot siden resina mutsne speedo warean. Nupone we driver kuna ena police. Nge mutirtek rikiseni. Kunro. O pansesifeni do wanean. Fokunen netinirai na tonsore seni bank. Ewe police melonewe korak ra mutir te telefon warwe. O rasu. Rati ena tonsore. Ewe police pononne ewe siren. Ena wen mingawa suserir. Wow, no rifle. Ewe niko suk. Oh, lupana anasya. Nge rene fort spoon. Pon picking any. Ena sin police ati. Ewe korak kuna. Pon wow. Nefren ena si den. Ewe police wisin away en si den. Pingin out. Rene na from Norway rifle picking any. Oh, why the way? Muti accident. Unu way on. Ewe korak koturu seni refer ewe siten. Ewe police ese vero nge atek wate an fiyang out. When none, ipoye pandite de rene we accident office. Kirisotek we atongani pandero. Oh, tanaw seni refer werewe we tefen kahero.
Nge ewe korak deputy aferikis tibaruk redan koturu seni ewe siten. Fiyangag pitin nge I atak siya wan pitin nani fiyangag. Ekiakin kwantuk jay ena ton sore. Pusin weni wenan o susini ya ina mona polisa accident. Ekota wa mirin nge ewe merapen police ena sheriff. Ito rin ipiyoing epwede ki non officer fiyangag. Nupune we nurse ato sini ewe room. Nge ewe verap atongani kawas ngeni ewe police. Etewe fiyangag nge ina eputek tongani jikar sefen. Nge afen no diden re no we korak deputy. Well, how you feeling, Slater? All right. I'm all right, Sheriff. Oh, that's good. Where's my dog? Ewe merapen police ako reni pues sapan no diden. Nge wirin nupune we police apontek kawasis ngeni porosa na korak. Ewe merapen police reni pues. Irabet o sugosugan. Resemo tongani kuna ena korak. Ngiratak tu ena to tongani re kutta. Irai bufen fiyangau lanwe accident. Edi afin paru sugosuk. Puni afin satuni re ku ebe naluan. Lupone we luan ato fen no nikosuk. Eporo tapwe riman. Nge sereni ewe korak no we police. O ena korak afin song ngeni. Usune po satun ku. Nge sebare weyat atongani asuwara ana korak. Pansu nge ye resituen kuna. Ewe merapen police afen kekeri arawase nori sop ekewe mwen. Repueto adisi ne kutta ena korak. Memwen epopane feyangawa even. Ewe police mi feyangaw. Fakun wires rene puhaus. Ira atak sire ngero na korak isei ekieki ne feyangawa arawas. Nge ina iputak niwokus puan osugosuk. Rene we accident afis. Ika kuda even mi feden fen nikosuk. Ina ipufen ekieki nge ina ton feferungaw. Ina pata ipufen arrotongaw le sotun ne ku. Imi tuk sire ipue ese fen fokuntongani mutngeni na korak deputy ipue feyangawa arawas. Nge ataganean pue repotongani yangi nge resapo feyangawa. Iwe nge lani wen ton Timmy. Sewan Timmy ewe afenua upusin no nani kosuk. Amot nge ni ewe teben o ferry. Iwe akakari Timmy epo fitoren pue ureni. Come here, Timmy. Sit down, huh? Timmy amot. Iwe akabase singeri sevan ikaya puede finoya. Sevan apesa inabiet wawutin kabes ngonu kusun. Ekewe police rafen atoto kutta ewe wen ton sore woni seni ron bank. Ewe nurke officer afiyangaw nupani me nowe korak ratje yana wen mingaw wan warwe. Ena police inai anom lan pioing ngenowe korak esemo pwe tori ye. Ekewe fitaven police ratongani ni abeni ena ton sore ye iana nomlan pirek. Nge upo adisir pues ipopan fino kutta ewe korak. Ia fin sotun ne ku ebenaluan. Mi to fen no do ni kosuk epo tapwe riban. Ina epuren puduren tipo ruguruk murin ewe accident. Temi katon ni kosuk seban epo ewe ren. Pesangin ni seban. Lassie awafin kapungeni ena police. Pane we korak. Iten deputy. Ena korak fokunat. Iya sa fokune fiyangawa arawas. Ate furry enangang. Iya ben korak in police fokunangit. O sa pani fiyangawa dad ikawit. Seban apesa. Awo nge sap fiyangaw. Inapata upure fiti kewe wen pues si potongani kutta ewe korako ange nge sap feyangaw. Isap wan wararabas rebo feyangaw. Nge yebet upure uranuk. En ke pure tek nanom lo are yim. Kawewe. Ke sap fokunto ulukun. En ko pue nanom lon im. Ewe sam apan fino re dewe asam pue epurero. Lassie apan ito ren
Iwe wasama apan ngeri na korak nge apan kawas anukut chow ngeri. En kepore nom lon im ren Timmy. Kawewe koporon nom lon im. Iwe ewe sam aro. I want you and Lassie to stay here in the house while we're gone. Understand? Inside. Yes, Dad. Ready, Ruth? Here in a minute. You stay here with Timmy. Inside. Inan Timmy ewe apan fiti punuan pun mayor e weeds ewe fefin e pore fiti ran town iwe punuan e potrapini. Ewe yinara pa ureni Timmy pwe nu pon fanson inadesen nom. Timmy e potek furian gewe assignment medicine faniden sugon pwe e potoni wes. I awa wanan Timmy we sandwich me unuvan mirik minne afen amonete fanitan. Iwe amutir fenolugun e pwe fiti punuan wana waterraku. Lassie me Timmy ikena ir rantak nondom lana weyim. Usun met sevan Timmy a ureni. And when I get back, I want you to have all your homework done, all right? Sure, Mom. Here's your sandwich. Mom, what do you think they'll do to that poor dog? I don't know, dear. Do you think they'll kill him? I'm coming! I'm sure they'll try not to. We'll talk about it when I get back. Bye. Timmy half a kunjag what they are not hidden. Fana sang a scene ewe korak. Deputy. I anoni deni kabete kewe wen rebo ferringeni nupon rakuna ewe korak. Metika ewe korak afena rotongau. Nge even epore beki. Lupon Timmy atak momot ngeni ewe teben. O atoto ang wanan kewe homework me assignment. Nge Lassie a rong ultimate thoughts nukune weyim. I afin no rin na asam hepore nene unugun. Fin fokuninai na korak deputy. Afin fito rin nukuni wer. What is it, girl? Deputy! Our records tukutukin. Phone ire. Usun e kan pinawa miamas ere kewevan. Ranom nukun e na himwen man. Ewe koraka fino rin e kana tukutuk. O asotun ne ku. Usun a etik nge awuten ku tanan. Lassie a tini e na asamin abi. O a tulugun e pone fino rin e na kolak. Timmy a kakari Lassie e poniwin se fen. Pun semana fenugrini risap tulugun. Nge Lassie a tek asa rorong. A fino rin ewe kolak. Deputy. O a momot ekis tuwawalo sini. Pun ewe kolak usun a fin song. A ruwer. Inay sa fokun fatiga met e kolak e pone furry ngeni Lassie. Lassie! Lassie! Wirin ewe kolak deputy a kunuro o su. Nge Lassie a tapura wirin. Lassie! Come back here! Timmy a pusin tulugun ye. A kono rene kewe tukutuk I kewe ya deputy a fen fito ye. Ni a kuna ewe tsa wana we pun. Poor deputy. Lassie! Lassie, wait! Deputy, stop! Timmy a mutir sa sefen ni long non we yim e poang e ultimate thoughts. Wirin a pan sa sefen ni o ate no we kolak Lassie, pane we kolak deputy. Ikaya we repore fen no ya. Timmy ha te kewe ruben. O ate keri Lassie.
wir. Nge deputy inai to awarom wan. Deputy ha serong non ewe word up or set that water at span. Iwe anin nisakur. Come on, boy. Nge, wurwer. Look what I got you. Timmy afen mefi ani wakus. Nge so nge dire porratso ureni ewe korak. Kona. Wes nerwer. Tigenom. Katun mete wawa to fanitom. Suki ewe taon wulan peun. Pues ringeni ewe korak deputy. Fiduk mine afen warong nori taon. Weti weki sewe fituk wana pun. Kukurina korak fito moga. Stop it! We're your friends. Here. Have a piece. Come on. Timmy me Lassie. Pues se fino ekisto awalo. Korak deputy ajak tiwere kiseruwer. Nge fitu seni wana wepan. Re fitu amoga. Mirin Timmy pan fino se fen. Ono toro ewe taon. Nge isirau urusan ewe fitu. Pan se fen ren Lassie. Kewe ruben katon meto korak deputy. Come on, deputy. Come and get it. Fito. Nge oche urusan fitu wana wetaon. Ipona wes levoga itiro. Nge konneti wan taon. Usun afang. Timmy no episeki nigeti ewe harmanica etiki gun ewe korak puede kiramwe Timmy Lassie Ranif putetero renena korak kon one with town kinamwe renena music atitik mutne Lassie ne Timmy que puedo atapeto ren. Deputy. Let's see that bad leg of yours. Does that hurt, boy? I'll make a bandage for you. Here. Easy, boy. Lassie ajak momot urgun. Nge Timmy pan potu basuk. Totofi maguran ewe korak deputy fos putete ngeri. Iwe akawas. Man, pokadon pujem nan mi feyangau. Ewe korak amut ngeri TV pokadon. Iwe Timmy ang ewe taon. Affinity ngeri kinasan wan peche ewe. Lani fanson. Nge semat Timmy me ewe berapen police sheriff. Pwane kewe fitaben wen. Rafen su fegen. Ewe wörap renwar kewe terraku. Rakaton mepi newe fanu feriar kokot repole feino fesen ne kutta ewe kolak. Rongorong ebena redo. Fokun ina udugan afin feyang ren ewe kolak. Iten chim. Imi tuk feden fen nuruweri kosuk. Panito pun pesa muten fiti kewe wen ne kutta ena kolak. Hey, Jim! Hi, Sheriff. What are you looking for? I'm looking for that killer dog. Ewe merapen police sheriff kakageni etewe Jim. Ureni pata fitoike. Owe anuan pesa muten arisir ne kutta korak puede niero. Ewe sheriff ureni etewe puede niwe no noriwan. Eseots puede naluwaret fetan fein fen nukosuk ina puar ton feyangau.
Sevan Timmy apuan ureni ewayat pue. Resapuan peki anak kolak repofen adisi. Ia fokun me fian song ngeni ana ruan mi woten kutta ewe kolak epueni yero. Ngewe nuan apuan nabaram tekia ngeni Sevan Timmy ewe. Ewe sheriff amuti repasa pue. Repuene wes esapor anini fingen. Ia tinaro ena ruan nari wan. Pesa pue. Epofokun fin no ngeri dame. The animal doesn't know what it's doing right now, Jim. It needs help, not a bullet. Well, how are you going to help a mad dog, Mr. Martin? I don't know, but we're going to try. Hold it. We haven't got any time for arguments. Jim, you go that way. Home. And that means home. Yes, sir. Iwenge lani fanson. Timmy akeren wesne. Finiti pechen ewe korak deputy redena town. Oh, ia sotune ureni deputy bofiti me Lassie repode fino seni gay. Nge deputy esaf mutin. Hatuk momot nge esaf fokun fino. Iwe Lassie apan moti urukun. O ese pan mutin fino. Ese mutin nikiti tirare minafe. There, Deputy. It's good as new. Come on, let's go home. Don't worry, it's okay. Come on. Timmy hatsege giseberi bien. Metren ke ruven korak. Iwe ia urenir. Puede puede teknan nomike. Ngei e puede fino kutta sevan. Okay, I'll get Dad. But you stay with him until I get back. Timmy! Hey! Lupun Timmy aro. Nge a sereni enayat. Jim. Fetene do neine ke yire. Me akon Timmy fenni wokus nubu fengeni. Nge murin esina enaduan. Nge panikis nueiti pun ewet atek fetene kawaten anikosuk. Ia ureni Timmy pue amuten kutta ena korak pue niwiri antibisin kupun. Sotun tingor ngeni Timmy pomuan mut ngeni Lassie pofiti. Pue potongani harisi ne kutta ena korak. Nge lupona kuna pue Lassie ese fiti Timmy. Puputele warren mimif. Pue nevan Timmy afensire porosan ena korak. No we police. Timmy esa fokumoten apasayot ngeni yate. Sotun ne ureni pomuan seti wepek. Ikai pokuna ewa korak meigenan. Nanatuk fanson. Gira rongorong akuragan kolak. Ikiwa ruven kolak rafin mang ne tapwedo mirin Timmy. Ike rafito. Jim, you'll never find that dog. Leave that to me. Just any old dog, huh? And what's Lassie doing here? You've been lying, kid. At the word Jim, ningani ena korak. Deputy, not ena fokuraput. Awinangeni ena nikosuk usune popekingeni. No we police ena korak. Deputy, what the ena was song. Ia omut nesangeni ena ruan. What that one nge one kupun. Fiu geni ewayat. Nasi one fin norin. Nge sotu ne fiu geni ena korak. Poniki di ewayat. Murin nge kewaruvan korak. Rafin fiu fingen. Don't shoot. Can't you see the poor dog's been hurt? I got a cure for him. A bullet. No, wait. I'll get my dad and the sheriff. No, I'm going to settle this myself. Run, Jim, run! At the word Jim, kuni wakus.
te ngea suro o nikiti chak Timmy ke rene ke huven korak rafiu fenge Timmy a chojong ni ne ko curry Lassie he po we sniff view Lassie. Iwenge lani fan zone inan Timmy ewe afen ni wen no name ngea foku ni wokus nupuen ese kuna Timmy ese ban kuna Lassie Ia witi wit no nangatawen fan zone nge reservoir Iwe foku ki ikame te puede ferry todo kun o fedan fenekis nge even se torren foku ne wenuan chim se tolan watera ni wokus Miss Martin. What's happened? Timmy and Lassie, they're along with that big dog. Where are they? Oh, over in the East Woods. Is Timmy all right? Listen, I asked you a question. I want an answer. He was all right when I left him. Why did you leave him? Why did you run away? Well, I got scared. That dog went after me again. Tell me the truth. It was all my fault. I should have left him alone. Look, Paul has a truck. Is it far from here? It's not too far. I'll show you. Ia mutiru reni ewe fefin mete we afis. Nge lupona ure po afen suseni Timmy. Ewe inarap wese sen ruga. Pota atonga ni suseni no we at nge se arisi. Meti ka afen fiyangau. Etewe chim afen pusin se awe sini anari wokus. Ewe naro ewe fefin ren ewe werap. Repole feino ren ewe ya Timmy me Lassie. Ranomia redena kolak deputy. Ngelupon raserong nonawe werap. Rafin tu fengen me ekewe mwen pon police. Paul sevantimiyewe afukumairu ne kura punuwanewe Ruth afito fitiena aduan. O Ruth mutir urenir metewe afis. Pue Timmy me Lassie rananom redena kolak. Nonewe police. Ngeate Jim Mensile iana renomia. The dog's in the woods, and Timmy and Lassie are with him. Jim knows where they are. All right, Jim, you show us. I'll go with you. No, Ruth, please. You wait in the truck. Come on, Jim. Inkewa wen raureni Jim pue weir rene weia kana kolak me Timmy ran no wie. O Paul aureni punuane we e pue teknon no rene teraku. Yese wojen pue punuane pue feyangau. Kewa wen medicine ra en me go no nikosuk ra tapola mwirine na ayat Jim. Mweni rene weya suseni John Timmy weye. Ye nge afen puniro o rajak feden fenur kewetenki ra fiye ngeri ne ke yire no ne werap ikarre bokuna yo sesire siren mana. Sevan Timmy we kuna mesan Timmy. Etewe feten do ne ke yire Nenne feine chuk chojong ni re kutta hikai an sevan po fenomia. Timmy mutir sero ren sevan. O ewe sam forobat je no ruwet noren papa kidisho po mei petakun ese feyanga. Timmy! Over here! Dad! Timmy, are you all right? Where's Deputy Timmy? Ekewe kolak ranan no hekis kukuro. Timmy ureni sevan we renomia. O sevan ureni pue Timmy e potek no nomikei. Nge kewe wen ra pupute ne fetenero rene na reri. Ratek nif pue tete. Pue rafen nuiti ena kolak. Deputy. Timmy pese geri sevan. Dad, kisi mojen kisa fokun mutngeni repoe feyangawa deputy. Sevan tegureni poe ponomike. Iwe apanta pola wirin. Ewe mirapen police me kewe wen. Dad, don't let the men hurt Deputy. Timmy, you stay right here. Ena mirapen police ureni even kewe wen. Epoe ni fino ren era ipek. Ikai potong ni pekingeni ewe korak me igena. Sam, go there and see if you can get a shot at him. Get over there. Don't let him get away, fellas. Lassie kuna ena mwen ni pwete to.
Ngea sero rene na mwen avia dalo nani go soup. Muda da one ngea feel geni ewe mwen. Esa picking any ena tem when in kola deputy. Seven Timmy away amutir sero rene ewe mwen me Lassie. Oh Timmy muts ne seto reni Lassie. E wakona neira usun. Stop it! Iwe ren medicine ratsugu tane katon. Come on. Timmy fetenero rene na kolak deputy. Oh emweni ewe kolak e bofiti ne feten. Fin no fots ne filane kewa wen medicine. No rene waterraku. Lassie aguanta pura murir. Fini fame wette den medicine we vairu. En kolak rafin ne weidi. Nge afen fesir rene woku deret. I'm sure glad you folks could come. Iwenge soroten. Timmy me an family rafin no rene na pioing. Repoka bongeni ewe police. Etewe kumpa pale kuna sefani e wokuret. O sire porosan no we kolak. Pue meitek petekun. Ese feyangau. Pon mirit sefen. Ewe family raureni etewe pumi pon wo river afito kapongeni. Ewe sam wokutu ena bed mine ewe police anomwan. Pue pode arap ngeni ena sam mozo he potongani no lugun. Iwe seni ruware me no mona ruan ser. Tongani neti fan. Nge one ena nerian mot nukune pioing. Me your ruben rakan mot fingen. O nennetajak rene asam mozo. O sire yika kana ruben rawo mot fingen. Lassie me deputy. O aina porosan Lassie me Timmy. Radongani alisi ewe kolaken police. Nu puena feyang Outlaw we accident. I hope to be up and around soon. Oh, it won't be long now. There's somebody else who wants to see you. Really? Now, hang on. Here we go now. Gently. Well, Now. A little further. How's that? There now. See?